Poštar pet, divan baš je njegov svijet. Kombina krcava, do zelen dol još spava i kreće raspodjelit poštu snu. Poštar pet, divan baš je njegov svijet. Još dok zora rudi i priroda se budi, on odlazi na prvu dostavu. U selu znaju svi taj kombi crveni, pa mu mašu kada kraj njih prolazi. Zato čuješ li na vratima da neko kuca, zvoni, to pet je s pismima. Poštar pet, divan baš je njegov svijet. Još dok zora rudi i priroda se budi, on pjeva svoju pjesmu veselu. On pjeva svoju pjesmu veselu. Pjeva svoju pjesmu veselu. Možda me neće biti kad se vratiš, Pet. Maša organizira sajam povodom tjedna recikliranja, a ja joj pomažem. U redu, draga. Ti ćeš pripremati hranu, mama? Da, Jura, radim čokoladnu tortu od limuna, kolače od jagode i tvoje najdraže palačinke. O, super! Krasne su ti pelargonije, Sara. Da, dala mi ih Dorica Tomić, ali ne znam gdje bi ih stavila. Narednik Smolić drži svoje cvijeće u žardinjerama. To je odlična ideja. Najbolje da krenem. Možda bih mogao napraviti, Pet. Pa da, možda poslije. Jesi li pročitao svoje novine, tata? Ne. O, tata, tjedan recikliranja je. Trebaju mi. Znam, ali nisam ih još pročitao. Hajde, Jess. Ovi su svi za stanicu, Pet. Prvo ću tamo otići, gospođo Gogić. Budi pažljiv s ovim, Pet. O, to je drvo jabuke koje su naručila školska djeca. Tako se trude oko svog školskog vrta. Pogledat ću ga danas kad im dostavim drvo. Hajde, Jess, posao zove. Hej, čekaj mene. Želim ti ugodan dan, Jess. Bok, Pet. Evo, izvoli, Jess. Razmazit ćeš ga, Mašo. Jesi dobro, Matko? Ne, nego što? Dobro sam, Pet. Onda ćeš moći staviti ovo u vlak za Velkograd. Naravno da da, Pet. O, Pet, neki ljudi u selu imaju stvari za sajam povodom tjedna recikliranja. Možeš li ih pokupiti dok nosiš poštu? Pa, doktorica Grabec, velečasni Tončić i Dorica Tomić. Pa, nema problema, Mašo. Da ti to donesem ovdje. Da, molim te, Pet. Sutra ću to odnijeti dolje na livadu. Stare kutije za alat su za tvoj sajam, Mašo. I onako mi samo smetaju. Hajde, Jess. Idemo vidjeti što Jura radi.
Pozdrav svima! Zdravo, Pet! Vidi koliko cvijeća smo posadili, tata. Prekrasno je, Jura. Mislim da se i Jessu sviđa. Ovo će učiniti školski vrt još ljepšim, gospodine Prizmić. Odlično, drvo je stiglo! O, fantastično je. Mogu ga posaditi, učitelju. Ali Jura i Mila su već iskopali rupu. Oni bi ga trebali posaditi. O, hvala vam, učitelju. Daj zamisli, za 20 godina naše malo drvo bit će više od učitelja. Nadam se da će dati puno jabuka. Maša je rekla da imaš nešto za pokupiti, Božo. Pa da, pođi sa mnom. Sat, kukavica. Više ne pokazuje vrijeme. Ne brini, Jess, to nije prava ptica. Hajde, iš, hajde. Jutro, Pet. Dobro jutro, Aldo. O, draga Dorice, vranama se stvarno sviđa tvoja salata. Ma znam, pohlepni su. Sve mi pojedu prije nego poberem. Strašilo bi ih trebalo otjerati. Prvo skoči, pa reci hop. Hvala, Pet. Maša je rekla da imaš nešto za njen sajam, Dorice. A tako je, Pet. Svoju staro šivaču. Nadam se da nije prevelika za kombi. Eto. Uspio sam. Iš, razlaz. Ajde. Sretno s tim pohlepnim vranama, Dorice. Hvala, Pet. Ne znam što ću. O, kakva buka. O, nisam znao da svirate violinu, velečasni. Ne baš najbolje, nažalost. Čuvao sam ovu staru violinu na tabanu godinama, Pet. Biće najbolje da ju dam za sajam. Jeste sigurni da ju želite dati, velečasni? Pa, Bog daje, ali Bog i uzima. Jutro, doktorice Grabec, evo vaše pošte. O, hvala, Pet. Baš si stigao na kavu i kolače. O, krasno. Kako se to dogodilo? O, Bože, stol je star, crvi su ga pojeli. Bolje ga bacite prije nego se raspadne. Šteta. Oduvijek mi se sviđao, baš dobro pristaje u vrtu. Ja sam siguran da ćete naći nešto bolje, doktorice Grabec. O moj Bože, Pet, nisam očekivala tako divne stvari. Velečasni Tončić nije baš sretan što se oprosti od violine. O Bože. Ne brini, prebolit će on nju. Nadam se. Vidimo se sutra, Pet. Bog, Mašo. Jesi li vidio večerašnje novine, Jura? Oprosti, tata. Trebale su mi za kasice. Kako ćeš, molim te, od toga napraviti kasice? Gledaj i uči, tata.
Pogledaj naše kasice, tata. Svaka čast, Jura. Predivne su. O, hvala vam, djeco. Ovo je smiješna šivaća mašina, mama. Vrlo je stara, Mila. Gle. Šivaću mašinu možeš spustiti ovako. Dići poklopac i čiribu. Dobila si stol. O, nisam znao da se pretvara u stol. Kupit ću ove 4 drvene kutije, Mašo. Što će ti sve te kutije, Sara? Iznenađenje za Peta. O? Da, moja mama nije došla. Jako ju boli grlo od deranja na vrane. O, jadna Dorica. Prepala me. Nečeg sam se sjetio. I ja ću kupiti taj sat, kukavicu Mašo. Ali on ne radi, Pet. Znam, Karlo. Mislio sam ga upotrijebiti za nešto sasvim drugo. Mašo, misliš da bih ispao sebičan da uzmem nazad svoju violinu? Naravno da ne, velečasni. Što je Bog spojio, upamti, čovjek neka ne rastavlja. Jeste našli novi stol, doktorice Grabec? O, nisam stigla, Pet. Nemojte ni tražiti. O, savršen je, apsolutno savršen. O, Pet, ti si genije. Ma, ne pretjerujte. O, kakav naporan dan, Pet. Sve sam rasprodala. A što ćeš učiniti s ovim starim kutijama, Sara? Gledaj i uči. Mama! Mama! Mogu se igrati s Milom. Matko će me vratiti kući. U redu, Jura. Zabavi se. La 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 la. Ne razumijem zašto si kupio taj pokvareni sat, Pet. Znam nekog u Zelendolu kome hitno treba. Ajde, Zdravo, Dorice. Donio sam nešto što će ti pomoći. O, da? Ovo je čudo. Opet. Što bismo mi bez tebe? Kakva mudra ideja, Sara. Pretvorila si kutije za alat u krasne žardinjere. Pa ipak je tjedan recikliranja, Pet. Mama, tata! Uspjeli smo prodati sve kasice. Osim ove ovdje. Napravio sam ju od tvojih novina. Pa pripada tebi, tata. O, hvala, Jura. Zar nije nevjerojatno što možeš napraviti od tuđeg smeća? Poštar Pet, donosili nam paket, nosili pismo, razglednicu neku, pošiljku možda, bum tres, mačak džes. Poštar Pet, donosili nam paket.